Tiago, otkud ti u Srbiji? To je pitanje koje sam čuo mnogo puta od kad sam došao u Srbiju 2012. godine. Nikome nije bilo jasno kako Brazilac prešao okean da živi u Srbiji. Međutim, od kad su počele olimpijske igre u Rio de Janeiro ove godine, svi su prosto opet krenuli. Tiago, kako to da si u Srbiji kad su olimpijske igre u toku u tvom rodnom gradu Rio de Janeiro? Pa znate kako ljudi, Brazilci nisu baš najtačniji narod, propustio sam let i nisu htjeli da mi daju drugu kartu. Pa šalim se, nije bilo baš to, ali znate, te karte nisu besplatne. Mi Brazilci moramo da platimo aviokartu, moramo sve da platimo. Nije da, neki ljudi prosto misle da činjenica da sam iz Brazila daje mi pravo na neograničene besplatne karte do Brazila, da mogu da idem gde god, kad god hoću, sa kim god hoću i tako to. Ali realnost nije baš takva, ljudi. Ovdje moram da radim, ja imam dosta posla, verovali ili ne, ovako kad se gledamo na YouTube-u ne deluje baš tako, ali radi se puno. I stvarno nije baš toliko jeftino da se ide u Brazil, pa otkud znam. Karte sada za vreme olimpijade nisu bile najjeftinije, tako da ja mislim da je bolje da ostavim za neko drugo vreme, pa da vidim malo porodice kad budu sve mirnije. Ja to ostao sam ovdje, ali nije da nisam bio na olimpijadi. Za vreme otvaranja olimpijskih igara sam bio u gradu Prijepolje gdje se održala manifestacija Limski darovi organizovana od strane turističke organizacije Prijepolja i tamo su bile baš zanimljiva takmičenja u toku, recimo, jeste znali za Zetovijadu? Oni tamo daju nagradu najboljem prijepoljskom zetu u gradu. Prvi put ja nisam mogao da konkurišem zato što to je samo za oženjene muškarce, znači za prave zetove. Ali imao sam iznenađenje da dobijem prvu ikada dodeljenu nagradu za najboljeg potencijalnog prijepoljskog zeta i bilo je to mnogo lepo, znači nije da nisam učestvovao na olimpijadi. To bi trebalo da se računa kao zlatna medalja za Brazil. Tako da, pošto Brazil nije baš najsjajan sad na olimpijadi i fudbal nas baš razočara, eto, taman na Zetovijadi da dobijemo neku medalju, ali Brazilci za to nisu još ni sastali, nažalost. Mora malo brazilski medija da dođe u Prijepolje da snima tu manifestaciju. Dosta ljudi isto me pita za koga navijam. Ljudi, ja sam Brazilac, ponosim se svojom zemljom, svojim Brazilom, svojim Rio de Janeirom, navijam prvenstveno za Brazil, ali i za Srbiju naravno. Mislim, kad igra Brazil protiv Srbije, navijam za Brazil, ali ako Srbija pobedi, nije mi ni malo žao, da vam kažem iskreno. Kad gledam utakmicu gdje igra Srbija protiv nekog drugog tamo, levog, baš me briga, navijam za Srbiju, naravno. To su moje dve zemlje i stvarno ih podržavam gdje god mogu, kad god mogu i baš me bilo lepo kad za vreme svjetskog prvenstva u fudbalu bio sam u Brazilu, bio sam sa nekim srpskim prijateljima i po Rio de Janeiro smo pevali srpske pesme i srpsku himnu smo pevali na Korkovadu, ima to čak i snimljeno ovdje na YouTube-u ko hoće da gleda i to je bila prava žurka, pravi show. Mislim, Srbija i Brazil su u mom srcu i navijat ću uvek za obe moje zemlje. I to je to, ljudi moji, samo sam htio to da vam kažem danas. Eto, tu sam i dalje u Srbiji za vreme olimpijade, ali ako dođete na Rio Fest koji organizujemo 14. augusta na splavu Shake and Shake, osjetit ćete i vi energiju Brazila u Beogradu. Pošto ja ne mogu da idem u Brazil, doveo sam Brazil ovdje kod vas, pa da zajedno uživamo u toj sjajnoj atmosferi brazilskoj. Ok? Vidimo se onda, ljudi, na sljedećem videu. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, zapratite kanal, ostavite komentar sa pitanjima, predlozima i svim, mislim, šta god vas zanima, samo pitajte, ja ću da napravim video o tome. Ajde, ljudi, vidimo se, uživajte na olimpijadi, vidimo se u nedjelju na Rio Fest na splavu Shake and Shake. Pozdrav veliki, valeu!